ولی هوارینجا خیراتن درسامه یا ایروج ویدارمون همو باش بن ایروج بشه دویم یه سمینارا میا ماموسته هجا جوانا بوشنسکایه که جو کراکووی جی زنگا جاگلونگیانی جبر از ناوی تو غلط دیبیجم جبو منه هستن لپولونیای دیگه هنسان لکراکووی پایتخت دیروکیا پولونیای لونیورسیته جاگلونیانی لوی دری برپرسا خبات و لکولینین کردیه جی و گلف خندکاری جی هنه کتواری کرده لکولیناتن روزا سیشمی بشه سمینار خویه کم سر ویژه و اتیکه یعنی بابت اخلاقی جی فلسفه حتی ویژه سرسکنی ایروجی و دواما لکولنا خود پیشکشی مبکه جوانا تو بخیرات تو کاری میکروفون خو بکی تو وکه هبری و بری تو کاری بری بکرم که Gelek spas, amosta ez përkej foshëm ku të gelweme. Zaninge hamën Jagielloński navełe. Jagielloński استم غلط دیبیجم ناوید سانی Përku au żeby poloniłek i tachwendet. Iro ez byczeki leser ez dersamen weku parcze jadujem. Ja dersa bere element Dawida Briardaku ez ser iro ser edebiyatı nahvim wek nemonedu film neku peşkeş bekimle belkuam de karen nekaşike le servandu filman çekin. Ez vegave prezentasyona chwe parve bykim. Orinada. Okay. Okay. Başı. Gelahun dibinin. Aha. خویا دبه جمعه دیبین Başı. O parçaya lekolina min ya bere le jiberku az nahal ser dimena jinan de nav çanda kurdi de sekinim de projeye xwe ya nude ez jî biçekî vedigerim ve babete û îro ew bere me ahaftina min ser dîmena etîkî ya edebiyatê bû ew dîmen xwe çawa peşkeş dike em çawa dikarin maneya etîkî ya yan ehlakî ya edebiyatê bibînin û ew fikrin etîkî bi saya edebiyatê geş bihin. Îro ez biborîne ez zede li ser du maneyên cuda bisekînim. Yên şeref û rûmet ku belku ew herdu peyv ji bo we nizîkî hevdûne û ez di her zimaneke da ez difikirim ew nizîkî hevdûne û gelek cara weku bi hevra ten bikaranînan tevlî hev dibin yanî ne ku sinoreke taybet di nava wan de hebe le ji bo armanca lekolîna xwe min biryar da ku ez van du peyvan ji xwe cuda bikim biçekî ta ku guhartinek bibînim
و بنجيها لكولينا من جلك نبيسبون من خواست أو بابتا شرف جي ام بيجن بإنجليزي honor ببولوني جي honor دبيجن أو بيفارومات سوك dignity وردقرينم جبركم مندي أو بيفارومات بتايبتي تبكرانين غافاكم dignity تورغراندن بكردي مثلا غافاكم بس مافن مروان بكن و بنجيها لكولينا من برتوكا قام أنتوني أبايا بو لسر honor شرف honor world how moral revolutions happen و ديتنا نوي ينتايبت لسر الشرف هنا هو شرف لغور دامو مكان مانيا وبتشكي دي جوهرة أو مانيا شرفة دبا بنجيها أفاكرنا دنياين شرفة ين جدا جدا و هروها رومت وكاس بسايا بيوا رومت بحثا dignity ببولوني godność دكم اوجي بيوا كافنا لو مانيا وجي لغوري دما جوهرتيه وإيرو أف بيف بتايبتي تبكرانين وك غافاكوان بحثا مافن مروان دكن أو رومات dignity أوجي انجام بواجويك و دفرانن إخلاقيين جدا جدا وتصابورم أو دوران هاجينا بدهوينا هات أو هاجي دكوهرة لا تشتكى طيبت هيك وأس دخوازم بلاوة بكشينم سرواك وقابكو أم بجن جيهانا شرفة وجيهانا رومتا أم دكارن چند تشتن طيبت جهاف جدا بكن وقابكو أم لتكستن فولكلوريك ين كردي دينارن فولكلوريك وكلاسيك وين تكستن مودرن تشتكى دردك وخولك ونك وكو هذا وأسباورن كوبينجها تجشتنا شرفة يا لتكستن فولكلوريك دبينن جواك كهرماني بوام كارن بجنس باور دكم أو تجها ماكينتايري جواك كهرماني وأس باورم بتايبت جواك كردي جواك كهرماني بو جبركو جسارت معناه كجرينك دليست وهروها زبارم جواك كبولوني هروها بو أو جواك كل سر سنوران دجين چند جبر چند تایبنتین وانا او مانيا شرفة وكوغرداي برغرداي جسارت با غرينجا لا جبلي و كوان باشن جسارت او شرف لغوري زاين ده هات سنفاندن شرفة مرا وشرفة جنان جينا وك حبو مر لازم بو جسور با وجن لازم بو وفادار با آنجیم بجن ناموس أخوة بپارزه و او ناموس جي بگمان گردایی
وكم بيجن باكيجية سكسوال بو يا جنان و جبر بيكيجي أو موتيفك أو ناموسا جنان بتشكي جي موتيفك هستيارة جبلي و اگر ام لدنيا فولكلور بنرن ام كارن ببینن کو karakteren Cherokee folklorik reshu spine an خراب an genç baş. Yani o yani ne mümküne بجوهر يعني أجي أو باشي وخرابي جرداي روحه يكي كو رشيان سبيه وزدنا كارا بجوهره جوهرتنا كاركتران دنا في فولكلور دا كما جبلي و استاتيكو اخلاق جرداي هبن جبركو قالك جرا بيفن وكو خوشك و بيس او نتن او وكو هون باش تسانن هم جرداي بدويا خرابية مروبي همشي كاركتراوي او جرينكشي أفاكو و أوشي برجرداي مراسك أولي و لأوروبا جي حرو صابو كروح و لاشا مروبي برجها جدابونا يعني يا جرينكشي ديك تكستن فولكلوريك و تكستن كلاسيك دان روحا مروبي وقالك جرا لاشوك كافسكا جبو روحا مروبي و روماتكو از جدا فكرم چند ست سال مانه یاوجی وان سالن داوجی هاتیه گوهارتن و بویه بنگه ها مافن مروبان و از جدا فكرم جدا سپکر کو گلک جراده بجن ایمانوئل کانت بویه باوه dignity ومعناها نوجان يا رومته لا أستفكرم أو معناجي حتى إيروجي فرقو هارتية وإيرو وكو أم دبينن جيان وك بيبت كتايبت بوية سنترا أف ديسكورسا أتكي يا رومته كو نما أو لغوريزاين بسن فاندن كو جيانا هر مروي جنو مروفن رش سبي سور زر حبيك مروفن هترو هوموسيكسوال هبيك كو جيان معناه كتايبتي ورقتية وس نفكرم أو جيبويا إنجامة جالك بفاجويان كوجي لايك بونا جيباك بتشكي و أفلاش وك أو رومات بويا جرداي هم روحو لاش مروبي يعني أو روحو لاش بنيك بتشكي بان و بكاسيكو دي كبنشوبيا روجاوي بالكو ام باجن أو بشتي روحا ياكو يا هاري جرينبو جبر پشبه استنازانستان جي ماجي مروبي بو او جي ماجي لازم بو همولاش و
هیس و بن کنترل بگره او یکی کو دستپکی دا یکی برومت اب مرو بوکو پوتنسیل که فکر و مجی یاوی حبو مثلا لوی گاوه اگر ام لسر تگه که مانه که وصاب فکره انشی ببینن که مثلا زاروک جه انشی مروون کو جی آلیه کو نخوشن مثلا نکارن دی چارچوبه یا تگه هارومته بن ناس کرن وک مروون برومت لما استفكرم أو معناها أبا رومتا بعرف رهبوية و نها جواكو جلك جراوك أم شي دبينن van سالنداوي و از ياكو از دنوا تكستن كردي جي دبينم أو بيفك جيان بوية نافروكا اتكي دخودا دهوينة ومثلا وك اف سلوغانك لأمريكا Black Lives Matter جمان نكو Black إنسان Black Lives Matter أس أو شي نمونيكا يكجي نمونيا كو أو جيان وقت اشتكى تايبت هجا هات ديتن كو دسبكا وهي داوية وهي وبشتي داوية أم نكارن مسوغر بنجلو دوجهيان بهشته هي لما دبا أم بجيان بپارزن جبلي از تفکرن وان سالن داوی کو ام دبینن کو جبر هترن اکولوژیک جیانا دنیای بن هتر دیه و معنی جیان هم جی گرینگ تر جبویه جبر کو دبکو دپش روش دا جیان دنیای نامین او خطرک جي هيج بركريارن ما إنسان دونا هيكس دبجة كو رومات ما فجدايك بنية birthright بالإنجليزي يعني تشتكى كو نلازمة مروف تشتك بك كو أو روماتا ببارز كو روماتا مروفي جراداي أو بويرا جدايك بنية وجي يا زاروكك هاري بتشوك حتى مروفكي هاري بير دكار دفا ببارستن او جبلي او دنيا رمتا جي و ياكو جراد بجم دنيا رمتا و جرداي تكستن مودرن جي دكم ام نما كاركترن رشو سبي كنجو هراب دبينن او همو زاده تبلي هذا ام زاده نسر روح مروبي دكارن بپرسن لسببا كريارن وي وام جارناوك باش كنش جارناوك خراب ام دبينن دناوا تكستدا لا او سببا جدا جداين دروني جواكي سياسي دكارن هابن وارمانجا وان تكستن نوجن جي اوك و بچكي وان سببا جمرا پشکش بکه و برسيارا جوان سببا لسربان سببا بپرسه و گلک جران دکارن ببینن کو مروف دکارن بگوهرن يعني نكو رش حتى داويا جيانا خوا رش بمينه
خراب بمینه دکاره خو بگوهره کنجی دکاره خراب ببه آنجی ام کنجیا ویجی پرسپکتیف کندین وک خرابی ببین و اوجی بسایا وجی دیمنا و پورتریا مروی بچکی هم کور هم برفرخت با نما ام دکارن بجن یکو او یکی برومتا و دبا موی بکوشن به حسانی ام نکارن و یکا بکن وشی بلی و از دفکرم وانسالن داویجی و بسایا دنگن جنان و فلسفه و فکر کو جن پجوه دهن معنی یا هیس جی زده تر گرینگ بویه و به تایبتی زانستن درونی جی نشانی من دادن که به سایا هیچ جی هم دکارن تشتک ناس پام بکن که او نتنه مجیه رولا مروی هم هر وها وک او هیسو دخوازن ما تشتکه گرینگ جمرا دبجن مارتا نصبهم دبجه کو emotions are upheaval of thoughts کو او الهامك جرينج جبو فكرا ماجي دكارن بينن يعني نما ام بدنيايا هيس رد بكن برا او هاتي رد كرن بشكي جبركو ماجي او ارمانجا دخوازا مروي بوكو ام لا شخوه کنترل بکه و هیچ چی گرک جرا گردایی دنیای جنان بونه او زده باش نکارن بفکرن او تنه هیسن وان به هیس دجین و او جی پر خوشکس پر قیمت دبینم که بانسالن داوی او تشتکه وک از جراد بشم جارنا فلسفه یا هیسه بسایا جنان پشبه هاتیه و ام زده دکارن گرینگی پا بدن و وک تگه هشتنا هیسن ما دجیانا خوده وک گرینگ ببینن و بسایا هنره ادبیات فیلم و هنرن جدا جدا جی ام جی زده دکارن هیسن خواه ناس بکن اوکی لا از نها دخوازم بچکی وگرم هجی او دنیا شرفه و بچکی ام کو ام لسر فولکلورا کرده بسکینن کو من معنی شرفه یاد نه فولکلورا کردی لکولاند و او یا منگاکو شرف معنی شرف لگرزاینده هاتیه سنف کرن و کو جسارت تشتکه نرحکه و گرینگ بو پتانسیل که مروی کو جسارت بیا تشتکه هری گرینگ بو او تا چی معنی او تا به معنی کو ترسونک و جیانک جنک نوفادار
أنجي بشم بناموس بيبكي كو برخرابوية نها بتشكي استبين من نرم تربوية نافشان كردي ده نما اندامن جباكبون أنجي د كاربون بان كوشتن كو أنجي دورهستن أو برديارة هر kahramanı her lehenge çirokaka o kilamanji dve prosti merve yani cesaret be o eğer tersonek ne kare yani cihej bawi tune lewer anji tek kuşten anji tedur hastin de posadım demeji em de binin ku evhan ele pezeri mirov ku cesaret ve de xwine ew yenku boan ra şer dike ew piştî wek revin wek kol demînin ew hilbijêre yenku cesaret bûne ve de xwîne orduya xwe grupa xwe komeka xwe yenku tirsonek ew wan dikuje û her wiha wefadariya jinan tişteke pir taybet bû û parastina namûsê ya jinan pir û pir tişteke taybet bû û armanca serekî ya jin hebû bi rastî û ne tene jin e her wiha malbata wê û mêrên ve malbatê lê ya girîng ji ev e ku em van du nirx wefadarî û cesaret wek bi manayeke siyasî jî naz bikin ji ber ku bi saya nazkirina meranî û cesaretê peyman hatin stendin wek min got ew hane lepezîrin karîbû van mirovan bike mirovan xwe ji ber ku ew cesur in û loma jî em îro em gelek cara van nirxan wek tişteke taybetmendiyeke şahsî dibînin li ber ne wisa maneya wan maneya wan ya siyasî bû civakî û siyasî bû û namûsa jinan jî bi cesareta miran girêdayî bû ji ber ku girêdayî ev pirsyareke bû gelo meraniya û cesareta miran bes bû ku ew karibûn jinan xwe biparêzin û her wiha malbat û komeke mezin û em di gelek gotinên peşiyan jî van tiştan dikarin bibînin û fan bikin û Mela Mahmûd Bayezîdî jî ji me re dibêje ku ne ku ji me re ji Awgost Koşçeşa Jaba dibêje û niha jî ji me re li berê wek di ev pirtûka xwe ku nivîsa xwe ku zelalkirina adetên Kurda ji Jaba jî dide famkirin ku jinên Kurd azad in ger wefadar in û eger ne wefadar in ew dikarin bên kuştin tên kuştin û ew ne girîng ew jin e hişk e yan dayk e ew yanî ew maneya wefadarî û cesaretê tişteke serekî bû pir girîng ji bo mirovan û eger em çîrokên Kurda jî dixwînin û li karakterên jinan jî karakterên jinan teda dibînin em dikarin gelek cara bibînin ku ew parastina namûsê zav girîng e û lehengeke jin
أرمانجا ويا سركي براستي إيفا وأجر مثلا لهنجة كتعبت هي نابا وتشلكزية de gelek çirokan galeriyen serhede derbastı be. او او براكتيفة او دخوازم مرخوة هل بجارة نكو لبندا كسكيبة او دخوازة هل بجارة وبشتي مروي ونداد به يجي بانشرو كندا او لوي دقرة لا همو سروبانن وك لهنگا سرکی گردای پرستنا ناموسنا او به اجدرها شرناکه تنه دفع ناموسا خوش مرن بیانی بپارسه او کلک جراوان مرا انجی دکوژه انجی ینکو دخوازن بورابن انجی ببن مره وك تگوتن دوان چروکن انجی جوان درفه او نهبروکا چروکه وسای اما او یاکو گلک جرا ایرو ته ببرینه او لهنگن جنان ام دکارن د چیروکن دنجی پیدا بکن وک گزل هاتون جی چیروکن کم کرنا ملا محمود بایزیدی آنجی چیروکه که سورانی اشکوتی گوره و گور سر لهنگا به چیروکه او اوجی با پاراستنا ناموسا خواه کشتنا زاروکا خواه قبول بکه او وک جنکه برومت تناس کرن داویا چیروکه ام ویکه پر باش دبین لما او ام دکارن فهم بکن چیکاس او تشتکه هورتو گرینگه لا یاکو هر وها بالکشه دنابان چیروکاندا گاواکو جن ام جنک وکسر لهنگه که دبینن کو او هرجی جسوره مثلا دکاره خواه بپارزه بدستن خواه بپارزه مثلا ینکو دخوازن بوره بمین دخوازه دکاره بکوژه بگاوه او وک شر تناس کرن او ستاتویا و ده جواکه ده بلندتر دبه بسایا چی بسایا کو اوشی جسوره و هزا و هیه هو بپارزه یعنی او وکو شر بوی معنی بچکی وکو مرجی برکو جسارت گردایی مران بو لکه وکو جنجی جسوره او دبه وکو شر او ستاتویا و دکوه وکو یا مران دوما جی ام گلک جارا دبینن جنن کو سروکن آشیرتان هبونه جبرکو اثبات کرنه کو پتانسیلا وان هی جسورن او اف گوتنا شر چجن چمره کو ایرو وک نمونه یا وک هویه تپش کشکرن دنا براجن و مران از دفکرم کو اوکی ام ایرو دکارن مانه که اوسا بدنه لا براستی نافروکا و گوتنه نکوک هوی لا نشانا گرنگیا جسارته یعنی اگر جنیان مر جسور بن یعنی اوکو هبن جبرکو جسارت
جواكا كهرماني جواكا برا بروبر لازم بو وقرينج بو وقت من قه معناها وسياسي هبو لما از رز جدگرم کو ایرو او شر جن جمره وک مناکا که وک هفیه چنده کردید لدبا ام جبیر ناکن کو او وک هفیه که تایبته يعني قريداي معناها جسارة دناف چنده کردیده او نها بالکو ام دکارن بچکی سر گوهارتن بسکینن و پشتر اب گوهارتن دنوا دو فیلمان دا بشوپینن از دفکرم کو اواکارنا رومته کو جبر کو او پواجوین او گوهارتن احلاکی د چنده کردیده من او ساب نافلکر اواکارنا رومته معناها نوجن شرفش وكو كلك جراز بينما او بيفانا مثلا نها بتايبتي جي علي اكتيفيستن جنان لكردستان اوك بيفانا مسجي دبيهيزم لا او معنى كان نو دخوينا دخوادا لما او جانا اس وكرومت بكارتينم تاكو ام جداهي ببينن لا وك مرافت کارن و گلک پیون جدا جدا بکارتینن برا اواکرنا رومت چاوا جیگ دکره یکم ام دکارن بجن به اواکرنا مراسک اخلاقی کو او گوهرتنا برفرخ کرنا معنی اوینه کو ام هر دو بابت گردایی هفن از یک سر زلال دکن یعنی اوین ده تکستن فولکلوریک و تکستن کلاسیک ام دو جور اوینه دبینن اوینا جنومر یا اروتیک دکارن بحثا بکن مموزین مثلا انشی اوینا الهی اوینا جبو خدا ناف تکستن کلاسیک ده و ام باش دزانم که ناف تکستن کلاسیک ده نتنه ین کردی جنشی جارنان بوی وک سمبولا اوینه که الهی جبو خوده لما جن نتنه وک دیمنا جن هر وها وک سمبوله که تایبته و او سمبول ایروژی دناف چنده کردی یا مدرن حتیه بکارانین یکم از دفکرم جن بوی سمبولا کردستان ولاته و اوینا ولاته de teksten yekamin yen ku hatinen nevisandın set sala bistande la her weha divan salen dawida si salen dawida esbejem jin buye sembola ke gohartinen ehlaki yani buje sembola evin u bala jibo merovendin. Jiberku jibo naskryna jiyane wek nirhaka taibet az tefekrim manaya evina ji deva bichiki berferah terve unetana am netana wek evina erotik anji ilahi anji evine kejbo walat her waha evine kejbo jian u jibo merovendin u bala jibo merovendin donna hiks beje ku evin bala yani bala jibo merovendin yen ku em dikarin beden merovendin wan çetir fan bikin لما من رومت عنجي وك من قول ناموس بمعنى ينو وك هجاهية جيان
بديمانا ويا بيولوجيك يا دي تشارچو ويا لاشه كده وبإمكانا تنبونا داخاتو ياوه لدوجه يان بهوشته نازدكه وبانغا پرستنا ودكه جبركو يعني أم جلك جرا وك أم التكستن كلاسيك دنرن أم جلك جرا دكارن ببيننكو أو بردوامية جيانا مروفن باش لبهوشته هي مثلا داوية مموزينة يا أحمد هاني أم دكارن سرپهاتين لهنگان دبهوشته ببين لا أبا تكستن مودرنا أو نامينة يعني زادتر أم دبيننكو أو مرن جيان دكده لو ماشي جيان جي دفا وك نرحكة تايبات تاديتن و تاني شانكرن و ناموس وك أزنها ناموس بأف معناها كيفن معناها برا بتشكي بكارتينم دفان برهمن نوجنده ينكرتي وك سببك تراجيديا مروفان و إيش تبش كشكرن ناموس بتايبتي أو باراستنا وفاداري وباكجيا جنان وك بتايبتي دما كارساتن كردان وك تشتكى بمعنى جارنا تاني شاندان كو ديفان سالن و دنافا فان همو تراجيديان دا أو يعني تشما مروف گرینگی پبدن و هر وها وقت من برجی گوت جنشی بنا سمبولکا گوهرتنن اخلاقی ل اوجی بسایا بلند کرنا دنگنوان جبرکو ام رومانن یکمین ین کرده بنرن وهكو بشمرجة أما ببينن كو جند دفا رومانة ده بدنج يعني أو تنا نكارن برسبكتيف أخوة بشكش بكن تنا مرد كارن لسروان تشتك ببجن و بورترياوان تشبكن لا أوجي هاتية جوهرتن جنشي بويا لهنك و يهاجرينشي أباكو أو جنن نوى فدار و أنجي أنبجن بناموشي كو جي آلية أو سيستما شرفة بويا لهنجن نيفيس أو فيلم دما يعني دي تشيروكن فولكلوريك ده أو نكاربا يعني أجر جنة واحدة يكسر تكشتن أنجي درخستن أم ونابين أو نابا لهنجبة لنا خنا نخا أم دكارن ببينن بان لهنجان دكارن ببينن أو در هنر از بجم جبرکو از دخوازن بحثا دو در هنران بجم بکم ما بخوینم کو ام لسر و مسئله بچکی بفکرم و بگمان او برهم پشکش کرنا بریارن اخلاقی ینو دکن و از نحان دکبن هرگیلیان ین دو فیلمن تایبت کو بگمان هون باش فام نازدکن و از باش دزانم کو بتایبتی یول فیلم که سری هری بالکشه و وک فیلم که سرکیه کردن و ده چارچوبه دوزا کردی گلک جارات انالیزه کرن راسته لأس إيرو دخوازم بلاوه بكشينم بابتك جدا بابتك
ev guhartinan ahlaki de ku besaya van her du filman em dikarin luan binerin be taybeti ku ez pebawerin ku filmekî duyem Gurani Welatî daykim anjî marondên Iraq wek sernave we İngilîziye girêdayî filmeke Yılmaz Güneyî û bi ve filme dikeve ahavtineke, dikeve nîqaşeke û çend dîmenên taybet ji ve filme bikarbîne ji bo ku ahavtinek çeke. Loma ew film di nav giftûgoyekê de di nav xwe û lazim e em vêke bibînin û em lazim e em jî bibînin ku stîla van du filman biçîkî cuda ye ji ber ku yal wek trajediyeke le Gurani Welatî daykim biçîkî komediyek e. Le ne bi temamî ji ber ku babeteke taybet tê de heye û ew komîzm jî wek amûreke taybet tê bikaranîn di ve filme de. û ez beguman dixwazim bala we bikişînim ser lehengên taybet yên van her du filman. Seyid û Zîne yên ku hûn dikarin bibînin li ser vê posterê û Mîrza û Henare di filmeke duyem de. û weku em baş dizanin Seyid ji hepse derdikeve ku biçe gunde ku li gor adetên kevin herkes li benda hatîna wî ji bo çi ji bo ku jina xwe bikuje. Ji ber ku jina wî newefadar bû û wek û malbata we jî we digire di nav ciheke pir xerab û em yekser dibînin ku Seyid nedigilwanin ew naxwaze vê yeke bike le fikireke nû yanî biryareke nû he nediyar e ew nizane çi bike. Bi taybetî ku em baş dizanin ku dibe vegere hepse le ew jî jina xwe û kure xwe werdigire û ew diçin cihekî din le em baş dibînin jî ku ew jî naxwaze an jî nikare jina xwe efû bike, naxwaze jî di destpekî de alîkariya we bike, ew jî cil û bergên pir tinik li ser we hene û ji ber ji re pir sar e. Tene bi rîca kure xwe ew alîkariya we dike le di dawî de em dibînin ku jina wî dimre û di dawî de em jî dibînin ku ew poşiman dibe. Ew ji ber van hemû serpehatî û mirina jina xwe poşiman dibe û ew pir tişteke balkêş e. Yanî em vira ez bêjim ew film maneya we û maneya ve motîfeke ji ber ku çend motîfên din di ve filme de hene bekuman le motîfe ew motîf biçêkî lazim e guman çeke. Yanî li ser ve nirxana Mûse ya bi têgihîştina sîstema kevin e. Le hejî em dibînin Seyid ne misoger e. Yanî di nav her du dunya mayî nikare zû biryar bide. Le ya ku em di filma Baxman Kubadî dibînin rewşeke cuda ye. Em Mîrza naz dikin ku pîremerdek e ku wek ji ber
کار خو یه موزیک تناس کرن دناف جیواکه دا و ام دبینن کو او ام او بچکی آگاهی وردگرن جیهن جدا جدا ام فهم دکن کو جنا میرزایی جوی رویایه دقل هوالوی رویایه يعني تشتكى هري هراب كريه لا نها پشتی بمب بارانا كيميائي يا سر عراق میرزا آگاهی که وردگره کجناوی وک مهاجر هاتیه توی هاتیه ایرانه و هوجه کس آلیکاریا و بکش برکو روشاوه پر خرابه و وی بریار داده کو جنک خواه نوفادار پیدا بکن لا ام دبینن کو او جی کورن خواه و بخوینه کو بویره بچن او نخوازن بچن دبیجن کو هناره ناموساوه نمایه و نه ایشوانه کو لوان بگرن لا او بابا وان اکنا دکه و بخبره دردکه بنره امشي دبینن کو او پشتگیری دستینه جکی پشتگیری دستینه جی جنان پشتگیری رسر پشتگیری دستینه او جرا دبجن کو هنارک جرا نامه که نویسیه کو ریجا کر کو آلیکاری او بکه کو لازمه او بردوام به و هناره پیدا بکه و مرزاد دچه او کرنوی جی بویره دچن او جی بچکی دگو هرن دناوا و ریه تایبت و فکر خوشی دگو هرن و داویدا و کو هون باش دزانن میرزا هناره پیدا نکه جی بلکو پیدا دکه او ام گوبادیش مرا یک سر نابجه او هناریه ل کچا و حواله خواه پیدا دکه کو کچه که 4-5 سالیه و دگره پشتا خواه و بورا و دگره و او از مساگرم او دیمانه کتایبت کو او دیسان برد که به وک سایت ده فیلم گنایی ل جدسپکه و دخوازوی و بریاروی جدایه او دخوازه وکه چیکه جیانا وکه چیکه بپارزه لوه بنره و به یکش با هناره دکش برکو دیوان کارساتان ده یا کو هری گرینگ جیانا زاروک جیانا او یک kadın بجن هناره يعني ام بچکی يعني ام برا وك گوهرتنك دبینن و بریاره که بتمامینو کو نکو میرزا نکو جسوره کو جنا خواه بکوژه وک مانه یا تکستن فولکلوریک لجسارتاوی مانه یا نو وردگره او جسوره جبوکو دیجی او نرخا بره بسکینه و مانه یا نو یا شرف و رومت بده من هفتنه که بالکش زانینگه ها کویه دگل خوندکاران آواکر سال 2015 بو لسروه فیلمه و من خواست بزنم بفکر وان
میرزا میروکی بشرفه یان بشرفه او چوا بریار بدن او دو بجم کو پرانیا خوندکاران گو کو شرفا وی هیه یعنی پر جسور kahramanı ve çend kesmane ku biryar nedane naxwest biryar bidin û min dît ku ji wan re ew meseleyê biçîkî hestiyar e biçîkî giran e yekî ji min re got ku Mîrza bire dikeve ji ber ku dixwaze jîna xwe bikuje di destpekî de û pişt re fikra xwe diguhere li em ji destpeka ve fîlme dibînin ku armanca Mîrzayê ne ku jina xwe bikuje armanca wî ji destpeke ve cuda ye û ew jî giredayî maneya evîne evîneka nû evîna însanî ne ku illahî ji ber ku ew jî ji bo kuran xwe dibêje hûn çi li ser evîne dizanin û ew jî wan digire ku bi wî re biçin ji ber ku dixwaze ew jî biçekî tiştek fam bikin di ve seyahate heter de lama ez difikirim ew bi taybetî ew meşa di nava çiyan de û bi jineke serpiştê ew jî yek ji van motîfan ku em dikarin bibînin bira jî giftûgoyeke ava dibe ew jî wek kubadî dîmeneke ji fîlma Güneyî bikartîne ji ber ku dixwaze bi wî re bike ve giftûgoyê û ew babet Güneyî di fîlma xwe de dest pekiriye ew jî berdewam dike û geşpe bike û ji me re nîşan dide û maneya van nirhan diguhere bi zanebûn diguhere û ji me re bi zanebûn peşkeş dike okey ew û ez jî ber ku yada wî bêjim ew jî di nava van du fîlman ku navbera wan 20 sal e em jî guhartineke dibînin yani ew fîlma yekem denge dijî be namusê bere nerm bû yani guman û şika ava dikir le denge gubadî bilindtir e yani ew bi saya pekenîne ew nirx wek bi maneya kevîn te li ser em pedikenin ji ber ku yên ku giredayî ve nirhe ew kuren Mîrzayî ew jî pir mirovên komîk in di nava ve fîlme de û Mîrza bi xwe giredayî dinyaya nû li hejî ez difikirim ya ku pir girîng e ku em Mîrza wek giredayî çanda Kurdî dibînin ne ku mirovekî modern û ji rojavayê ji Ewropa hatiye û ji mirovan jî dibêje ew ne baş e û baş e na ew pir giredayî çanda xwe û li ser bingeha çanda xwe ew biryara nû ya xwe ava dike yani koka van guhertinan jî çanda Kurdî ye nek tişteke ji derve û ew jî pir girîng e ku em bibînin û loma jî ez pir ji fîlma Bahman Kubadî jî rez digirim ji ber ku bi saya mûzîke çande bi saya cilûbergên Mîrzayî ku cilûbergên Kurdî ne
أو مروفكي كردي نككو جدربة خاتبة لا أوجي أو جوهرتين تينا نواجبا كده و پیشکش دکن لما جي بوتنسيلا بفيلم مزنه و پیشکشا گوهارتنه بدنگ بلند تگوتن استاد دکارم بش اوكي گلک سپاس اف همون بو که من خواست جوارا بجم و نها جمن را بالکشه پرسیار و دیتنن و کرمک gelek spas Joana ji bo vê pêşkeşiya balkêş ji ber ku hem bi babeta xwe ve û bi nirxandina ser têgeha rûmet û şeref û dînîtê ku te digot ku Kurdî mirov hem karibêje rûmet hem karibêje şeref hem jî mirov karibêje serbilindiya mirov ku ew hemû nava hevdû derin lê weke têge elbet te babete te berabera ve ya Kurdî baş bijart yani jê dibêjin hikûmet ku wateya wê giştî dîde ji xwe û te zelal kir bê çima te ew pê bilbijartiye û piştî ew nîqaşa ku bi diriya çîrokên gelerî û vegotinên nava civatê ve çawa mijara rûmetê hatiye guhartin çawa têgihîştina wê pêşketiye kurtir çûye cihê jinê çawa pê hatiye guhartin têgihîştina ser babeta jinê çawa nava berheman de mirov dikare bixwîne û her du numuneyên bi filmê Yılmaz Güney û filmê Behman Kobadî ve tedan jî ew nirxandina te temam dikir gelek spas ji bo vê lêkolîna berfireh ya pirhêl ku mirov dikare gelek nîqaşan jê derxe îja niha ez ê ji hevala rica bikim eger bixwazin niha dikarin destê xwerakî ne jî pirsê nivîskî bişînin lê pirsa yekem ez bikim gelo tenê gava ku mirov li çîrokekê binere yani pirsek du aliye Joana ji bo ku nîqaşê dest pê bikim ez dikim gava ku mirov li çîrokekê guhdarî dike ya jî mirov filmekî temaşe dike ji ber ku dûr de êdî çîrokek heye ew çîrok divê di nava rastiya xwe de were qebûl kirin yani dibe ku mêr yekî xerab be û rûmet li cem wî bi wateya xwe ya arkayîk be gelo ev dibe gotar ya jî dîskursa derhênêr yani ya jî ya romanivîsî ya jî ya wî çîrok nivîsî dibe dîskursa wî an dibe tenê rastiyeke nava wê çîrokê yan jî gelo nîşandayîna wê rastiyê wê rastiya ku îro ji gorî mentalîteya me arkayîk e û dema wê derbas bûye ji bo pêşketina wan mefhûman wan têgehan ez dibêjim gelo mirov çawa divê nêzîkî wateya wan babetê nava çîrokan û romanan ya jî filîman bibe yani dunyaya çîrokê bi serê xwe belkî rastiyek be ew gelo dibe rastiya çîrokê an rastiya afrînerê wê û heger mirov bala xwe bide wê çîrokê gelo ev dê nexeletî be ku em tenê ji wê çîrokê derkevin rê û teşhîrkirina wê nebînin lê vê weke alavê darizandina derhêner bibînin nizanim pirsa min zelal yana Ez neeminim gelo min baş fam kir yani ez sedîset و ez naxwazim bejim ku çîrok tene bi maneya aferînerî dibe were xwendin na de ez min wek ez jî neemînim û gava ku em niha biçin Bahman Kobadî û ez dîtina xwe li ser van filman jî wî re bipirsin berku ew bijin na bi taybetî ku ew pir baş ew pir hez jî leyîstine dike gelek cara rastî jî bo mirovan nabeje yani tişteke seyr dibeje ew normal e yani ew jî xwendina min ya van du filman xwendina min e û maneya li carna ez weku Bahman Kobadî nîşan dide ji ber ku ew di dawî de ew berpirse ve filme loma em weku mecazî dikarin vêyeke bejin li ew nayê vê maneyê ku ez sedîset û gelek cara wek min bere jî got dersa bere aferîner jî ew rîyeke çêkirina çîrok e ji rîyeke analîza çîrok e cuda ye yani carna
بديمان بشيروكا ببيهستنا شيروكان يعني ريا تشكرنا شيروكان نلازم أناليز وبخوينة وكالك شنكارن ونزانن جنابا نبيسكارن أن جنابا در هنران نكارن أناليزة بكن ونخوازن جي أو نيشوانه أجر لما jako gering ewe ci dekaren bewan chirokan bebinen o ciała dekaren van bahuinen o ciała o giftu goyeke nikasheke dorawe chiroke çekin lama Şibomen mesela per balkeş bu gavakuas ve filme çume zaninge hakoye ubywan zarokan Joanan ku żberkuan zan kojenek wek zaninge ha Amerikiya Süleymaniye ku Joanan ku دخوازن پرزو وک ین لروجاوا بن لکوی گلک کچ و هرت دیندارن و لما وگردایی چند خواه لما من خواست بسایا و فیلم ام گفتگوی گلسر ناموسا چکن چما جبرکو او بابتک پر هستیاره و بسایا فیلم ام نکو یکسر لسر جیانا وان باخبن او پر زحمته جیانا مالباتن وان او پر زحمته پر بابتك هستياره لفيلمك وك تشيروكك وك دنياك دن سايا وتشيروكا ام دكارن بچكي وان بابتان چند گمان چكن پرسيار بپرسن ديتنن وان ومن دي مثلا دسپكي دا او پر جوانا پر عجب و چما لسر ناموسه ده پرسم گله بابتن دنده فیلم او لسر دوزا کردن از زن دوزا کردن او تشتک تایبت چی تداهیه از دخوازم سبه که بورا باخم و پشت داوی ده جن او کس اکتیف بون دسپکه ده شرم دکرن و داوی ده ديكو أوشي وك بوتنسيالك كو أم نهاوه هناره وك نه وك جنك هراب ناس بكن وكو وك موتيفو كريارن وشي أم دكارن بچكي گفتگو لسروه بكن لما سچماوه که بشم جبركو برهم وك تشتك جيانا مجودايه وأجر بابت هستيارة أو بابتا بيرسونك جي بر هستيارة جي وأوجي بسايا فيلم دكارة باش فكرين لا لازم أم جفتوغو تشيكن بس نبس مروفتنا تماشى بكن وخلاص جبركو جفتوغو مناقش ام دکارن روزه که سر دوزا کردن دو فیلم ده مناقشه چکن روزه که دن سر ناموس جبه خوبابت دوان برهمان ده پرن براستی و بسای وان ام دکارن نگاشه اهلاکی یه بالکش چکن کو گردایی جیانا وانا ل وک بريك النرم أم دكارن لسرفة وريك النرم أو هستيار كنا نكو أم بكافن جيانا وانو وك أكتيفيستن دبهون هو بقو هارن أو بخوا مجازك أو همو دب مجاز هم تكست هم جي أهافتن دب مجاز بجيكي وهركس أم دكارن هركس يجي بخوين هون ببا فيلم وببا مناقشة هون شو دكارن بكن يعني
پشتره د ژیانە خۆدا ئەو دبێ سەبەبەکە بریارێکە نو ئەنژینا ئەم نەمسۆگەرن لە ئەم تەنە ئیمکان چە دکن برا کو ئەو وەک ئیمکانەکە لۆمە تەکست بخۆ پۆتانسیێلەکە خۆ هەیە بەحمان کوبادی چێکریە لۆمە ئەس جارنا دەبێژم بەحمان کوبادی وەسا کریە وەسا فکریە وەسا پێشکەشکریە لە ئەوژی بخۆ مەجازەکە لە دداویدا ژی ئەم دکارن vەیەکە بەهەنستویەوی ئەس دەفکرم ئەو تورە نابێ gelek spas. Ez ê niha dorê bidim hevala lê ez hevala rica dikim ji xwe yani babeteke hesas û cihana têra xwe bi zelalî bi me da famkirin ji ber wê hewce nake ku mirov şîroveyên kûr û dûr li ser bike. Em pirsa xwe cihana bikin da ku cihana bikare fikrê xwe lêkûna xwe ya ser vê babetê ji me re birî. Hesên kerem bike kekokin. Dem baş mamoste spas dikim. Pirsa min eslê xwe di ser çîrok û gotina dîsa tevê civak tê guhertin ama ew çîrok berê mane ew nayên guhertin gelo ya aliyê ziman da tevê em îro dibêjin zimanê Kurdî yê çîroka taybetî zimanekî mêrane ye erîl dibêjin ya Tirkî yan jî maskulîn em karin wa çîroka yan jî wak gotina çawa atapteyê îro bikin an hewcedariya me tiştek wesanîn û hema molê bêlin û molê em molê bêlin em nika nîşanî nifşin nû bikin çünkü em ê berdewamiya vê tiştê bikin yani pirsa me hev bû û ez karin dixwazim tişka dî bêjim ser vê cem me cem botan gelek çîrok hene mesela jin tê girtin diçe dimênin derekî da herçê re her çi xwe re dibe pê re dizewicî û ku tikê wê çêdibin zarokê wê herçê çêdibin ama malbat diçe wê jinê têne danê tîran xwe dîsa karê wê cem herçê xilas dike û le ew tiştê wisa jê hene mesela ew jî civaka Kurda da mesela ew aliyê namûsê de mirov fikirê demekî ew namûsa ku îro me barek lê kirî demê berê de nawista bûye spas dikim weriya va Gelek spas Hesên cihana bibûre ez gotinekê bi bîra te bînim ji ber ku ev pirsa ku Hesên dike Hesên bi zanebûnî vê pirsê dike ji ber ku par ew tev hin münaqeşeyên zanîngeha onlaynê bû hin hevalên me yên jin yên ku perwerdehiya jîneolojiyê dîtine û em dizanin yani em meldê derê gelek münaqeşeya wê jî kir heta semînerek taybetî hevalek pispor hat semînerek taybetî ser jîneolojiyê jî da dûr de jî münaqeşe derketin hevalên ku lêkolînan ser çîrokên gelerî dikin tim balê dikşînin ser dibêjin mesela çîroka derwêş û edûlê de derwêşê aqî de edûlê pir qels maye cembelî kurê mirê hekariyan de binefşê pir qels maye zîn pir qels maye kamê çawa çîrokên gelerî de îmajeke jineyan wî derxin ji mecmuan got me got heyran hûn îdeolojîk nêzîkî teksta dibin çima hûn dixwazin îmaja jinê di çîroka de biguherin di çîroka de çawa be ew e yani tenê nirxandina ser bikin lê ev pirsa ku Hesên kir jî ser wê bû gelo em wan çîroka wek xwe bêhêlin nekin karê xwe tenê nirxandinê ser bikin an em wan biguherin yani ew pirs gelekî muhîm e ji ber min xwast nîşan bidim ku civaka me de pir ew münaqeşe tê kirin ji ber ku civaka me transformasyonek re derbas dibe transformasyonek îdeolojîk û siyasî ku cihê jinê îroj gelekî girîng e nava siyaseta wê de û ev dibe cihê nîqaşe ji ber min xwast bala te bişînim ser ez dibêjim yani her du imkanên me hene yekem ez niha dibînim gelek kes çîrokan gelerî berhev dike çap dike û pir hestiyarek ku bila ew nayê guhertin ku bila wek hatiye gotin bila wisa bimîne okey ez dibêjim ew pir armanceke muhîm e girîng e ku em van çîrokan van tekstan biparêzin wek hatine gotin neku û ew yek le ev çîrok bixwe jî tekst dike ye û gelek kes wek nivîskar dikarin ve çîrokê ji nû ve binivîsin û ew jî ne guneh e ku ew jî tişteke wisa çekin باwer bikin di çanda me Polonî de
چیروک هبونه کو خراب بونه و خاطنه گوهرتن و هجی تن گوهرتن و تن پشکش کرن جنوبه و حلق ده خوینه جبرکو او کیفوانته و او جی گرینگه چما جبرکو او جلو برگن میرزایی ین کردی او یمیه لما گوهرتنا چیروکه که مثلا ام بان چیروکان بریه که نو پشکشی خوندوانان بکن به جلو برگه که نو لهجی جبان تکستیلان کو او نگونه و دفع ام بان هر دو آلمانجی هر جدا بکن یعنی آلمانجا یکم اوکی بپارزن جبرکو او گرینگه لی اگر کو یکی به و به چیروک جنوب آواکه و مثلا چیرکزی دری خود بریارن جدا جدا بده نوک بره سرچوا سرسره او جی همون چنده یه نابه کو او نابه یان او ببه و گلک از گلک تشت ده فکرم کو چیروک بخواه جبرکو بره چیروک همون جواکه بون ایرو جی زده تر جبا زاروکان تنگوتن هر جی گلک جرا او دو بابن کو دخوینن او چیروک جبا زاروکان لما او جی پتانسیله که دیده کو او بگو هرتن آنجی هل بجارتن چیروکان من گاوا کو چیروکان کردی ورگراندن پولونی جی ارشیبا مالباتا جلیلان جی بچکی جبرکو من خواست کو او بچندن اوا زاروکان پولونی ده اوکی چلکزی پاراست بچکی آدابته کرد چلکزی پاراست چلکزی اوکی لی او چیروکا کو اشکوتی گواره من بحثا وکر کو جن قبول بکه کو بلا زاروک و بکشتن جبو کو تجاوز نبه از چیروکا که وسان نخوازم پشکش جباک خواه بکم و اوجی پر و بتایبتی زاروکان اوجی و گرک وکو جمع جد بجن چانجی نرم تر دبه چند موتیف جی دور دهن بلا زاروک زده شر نخوینن هم جی هم دبینن هم نخواد لسر کمپیوتر ده دلیزن لورجی هم شره و هم کشتنه لما او جی بابته که ذکریه بچکی لسر او دیداکتیزما پروردهی زاروکان لا استفکرم بسایا چیروکا که ام دکارن برکو زوتر و هزانتر گلک تشتا بگوهرن لتنا دفع ام به جداهی ببینن ینکو زانست و برهفکار آرمان جوان جدایه و او بلا بچه مروون زانستی لا یکوش بوزاروکان تا آفراندن برکو دکار جدا به و برکو او نه همه و نه گناه جی و او جی خونره گوهرتن آوان چیروکان گلک سپاس ناجی ما مستتن گذر کرم کن افدم باش ایوا باش گلک سپاس بوی وی بابتا گلکی گلک براسی گلک هشیخو کار نوینی گوهرتن جی چنابه به گومان هر یکی موتیف هیا لی اسپلک خوش مکو ده ترمینولوژی یعنی ده تیگه کو کار هاتنی یک جی علومت یعنی جی شرف یعنی جی یا دی جی اخلاق یعنی جی سنج روشت اخلاق هر دو کو کار هاتنا جی اتیکن کورو لکواد یه دچیروکی ما کرداده پرپرهن علی پرسامن اوازه جهده پرسه بکم ده قوناخن بری مسلمانتیه ده یعنی جی او کردن کو نمسلمان جی
او هردو تيجه براستي تنابيني جدانا جبا كردن كو مسلمان بوي تلتشيروكي وادواجي او هاتنا جدا كرن بو نمونا لافاندن قلتنا لافاندن يعني بالماني بين فيلم لافاندنا جنا اللي با ملطنا كو دينيوانا مسلمان بل نورمالا بل نورمالا وللشنغالي هما تشدبجني بويا كالي روجانا وكسك ناخيدي بشتغلني ويدتن ارجع عليك بهم تجها شرفي دويدة نايش كاندن وهمجي اخلاق جي نايش كاندن تيدا للجم هنا كدي افايك يا دواجي استيا دي جيفاكي دا يعني بيبلوكا دي جيفاكي دا استيا خندني جيفاكي دا يعني دوان تشين وقات وطبقه يجيفاكي دا كلاس يجيفاكي دا فرق تبي يعني جن رولك دكاريا رولك سرك بليزي بونو منا بدل خانيان رولي وهابون قالك جني كردا رولي وقالك هابون بوبنا سلوك عشيرجي عدالة خانم ميا خان وقالك نافدي كورولا كواي قالك جوا هابو يعني اوجد جهات ندا فلسا من اواهردو بون وسباس او گرینگه جبکو گلک جرا دبینم و براجی جباجی هذا رجال دکن هون او problem ناموس نه هنستوی اسلامه problem اسلامه پرزدنه و نه از بیک و گردای اسلام نبین او گردای چندن برشی وک ماکینتایر کو بحثا جیواکا kahramani دکه و بحثا دمن یونانی و خامر دکه و او نگردای اسلامه و لپولونیا جی اما بچنه چیان کو 100 کیلومتر جبر و دورن لوان چیان جی چند که تایبت هبو بچکی هجي أو قرداي دين كاثوليك حتى إيرو ومحافظة كارن لا أو محافظة كارية وأنا أمنا كارن باجن كنت أنا قرداي أولا أو شي قرداي جيانا تايبة أو كو وهجي أو معناها ناموسا بره لورمایه بچکی و کشتنا جنن نوافدار لودره گوا کو زاروک بموچومه ودره و هر سالک نو چیروکک بوکو یکی جنک بناموس کشتیه لور یعنی لما او نه گردای اول او گردای تشتک دنه او گردای زیاتر از فکرم چنده عشیرته او شبركو او زده گرینگ بو او همو پیمان دنوا عشیرت دا او پیوندیا مالباتی کی کورکی و بلا او ريا زلالو باكش بجي علي كيفه لما از زاد فكرم او چند عشيرتيه نك او كاس اسلام دنوا يزيديزم ده دنوا يزيدان ده او مسألة انا مصب برو برخورته و هروها زوزونا يشكندن يعني لما از جبركو من قلق جرابة هستيكو أو همو زوجة إسلام أوكي أز فهمتك إسلام قلق problem تدا هنا أو تنا إسلام جي قرداية وكورة وچانده بوية أو چانده عشيرته لما جي چند مانه تدا مانه أو نتنا قرداية oleye. او گردای چند فاکتور تداهن اول برکوجی رولا خو دلیزه نتنه اوه و
لما لگرمن اگر ام و مسئله شرفه وناموسه بچکی جی اوله دور بکن او چتر به وک نتنکو جبر اوله و او parçaya دویم یا پرسیارات چی بو؟ کرم که لسر اوكي لسر او لسر جنان سروکن ده نابا جیباکا کردی راسته وک منگو اگر جن شره دکاره میر به لا دو شر به او دو ونابكو ناموسا خونا بارزه لا اگر او بوتنسيال او هي كو بخوا بارزه وشره بكاره ميربه لما غاباكو هون بحثا اورولا جنان دي جيباكا كردي دكن لازمه او ام اکتیویزم جنان و سروکاتیه وانا دو چارچوبه ده ببینن یعنی جن دو دکاره جسور به و دکاره میر بجی لا وفاداری نایشکند یعنی اوجی پر گردایی وک میناک چلکزی بتايرة دولته وكمير تاهل بجارتن لچما جبركو وفادارة وجسورة أو هردو نرخ وك نمونه كلا هنگك جناوه بان همون نرخان الجوري من جوانا بقول الجوري من ابن منين كو ما مستن جزار جدا او تجدي ابن منين وهانا كو بحثا جننا وهذا كو جي ستاتيو خويا تراديسيونيل بدور كتنه مثلا عادله خانم جنا ميره كيمو اف كسين كو ام بحثا واندكن دناوا چروكان دجيبه يا جناوا ديروك اجده وك مينورسكي بحثا وان كليه افانا تري جراد تبارك شانسر تبو بشكل خطريه اورينتاليزم هي سر مروف تشتا زود شعب خود مزن دكه يعني حتى كو جن جيت ستاتيو خويا بري يا كرن يا اركايك درنكت نبو خودیکار نبو اکتور که جیانا سیاسی و ایدئولوژیک نبو ملیتان جنه مافی پیوی بدست نخست ستاتویا جنا جرزه هلک بو لی جنا میره کی کچا میره کی درگیسیا میره کی تم البت نوا جواتی ده خاطره جدا بو یعنی گاوا تو بچی ایروژی گونده که کردستان تو بجنه آغای را رودنه یعنی تو بروان تو نویره بپیوی لی گاوا تو بجنه گوندیه که بپیوی تو کاری بیج هلا کاور گوران بشوله یعنی اوجی هیا الجوري من أبرسكريك برسكريكا ستاتويا جواكية نيرولاجية بتشكي لا أنا اس كابول دكم لا مثلا تشيروكك سر زنبيل فروشة هي نما نيك بالكشيج بدكو هاتون لور جبو زنبيل فروشة دباجك وجهز دكا ودخوازة برا بمينة لا أفتشروك گاوا کتگوتن او پسنه و خانم نکه او يعني برواجی اوه يعني ناوی چیروکی بس زنبیل فروشه نه خاتونه ناوی زنبیل فروشه وقتی چیروکا ممی آلان ناوی چیروکی ممی آلان زنبیل فروشه جبرکو وی خواه دور خستیه جبر چیکاس خاتون جرا اوینا بحثا اوینا خواه گو وی او كاس هزاوي بوكو بروي بسكينة لما كت أمنابين كو أو مثلا نها دجوهرة أو وك ميناك أو كرتا شيروكا مهما تجلي هي بنارا أو نوا ستيلا يا وكو كلاما برا بتشكي چند موتيف بكارتينه وك نكو كلام وك شيروكا ك بستيلا برا لا نستيلا برا جبركو اوجن نارا بتعبن جدات بشكش كرن ما في هي دومران حزبك يعني نكارن بجنكو غير تشيروكا كفولكلوريك بوبا او جنوك
خراب بدا تا پێشکەش کردن لە ڤرانە ئەم دەبینن و ڕێوشە تراژیکە و مافە ژنەژی هەیە و دوومەرا هەز بکە یعنی و ئەو دەبە ئەو نایەمانەیە بێناموسی و ئەو دەڵات ببێژی دەبێ نمونەیەکە خۆشیکە ji ber ku ji me re rîya guhartina nîşan dide ji ber ku ew kurta çîrok pir dişibe çîrokeka bere ji ber ku stîla bere pir te bikaranîn yanî ew çend motif û le tiştek te da guhartiye û bi yek hevokeke bi yek hevokeke ku em dizanin ku jin dikare ji ne tene ji mereke hez bike û yanî ew tişteke em perspektîfeke cuda dibînin yanî ew nayêmaneya bênamûsî ew tişteke yanî mafê wê jî ne heye wekû û bere ew nehatiye gotin ez tene yanî li ser vê babete disekînim ji ber ku ew çikas jin jî statuya we hebû le ew potansiyela yanî potansiyela ez veyeke wek tişteke herî baş jî naxwazim pêşkêş bikim ku jina merên we sed bin le ku ne wek xirabiyeke ew kas ciddî ku ew giredayî evî ne giredayî tişteke baş be jî ew wek problem çedibe ew wekû tişteke trajîk te pêşkêşkirin ne wek nepakijiya jin e û heta çikas statû jî bilind be le rewşeke wisa naye wek ji wek xerab te dîtin her car wek ew xanima ji zembîlfiroşê gelo em we wek xanimeke wek mînak dibînin na ew xanimeke ku pereyên hemû we heye ew jî dikare tişteke wisa yani sivike jî le zembîlfiroş yanî em zembîlfiroş vira wekû kahraman e ji ber ku dikare vira bisekîne dobedar e girîng jî ev e û ez bi zanebûn li ser vê meseleyeke hestiyar ya pakijî ya seksualî disekînim ji bo ku em vira farkeke bibînin ji ber ku ew jî zû nayeşkandin ji ber ku ew tişteke li civaka Polonî çikas modern xwe dizane tu we biçî di meran re li ser vê babete biahive û çîrokên pir aceb dikarim ji we re vebejim ji vir ve jî yanî loma ew pevajoyeke û wek babetek niha van ji ber ku ez niha zimana îspanyolî fêr dibim ez difikirim li wir jî babeteke taybet hebû wek babeteke jî niha dibînim ku wek ku ji holê rakin veyeke ji holê rakin ku ew neherabe ew tişteke cuda ye yanî ew okey em dikarin qebûl bikin qebûl nekin di jiyana xwe de biryarên cuda cuda bikin ne wek xirabiyeke nepakîjî nizanim çi tişteke ku heter e loma mesele jî ev e vira û statû bila ez vira tu tiş nabêjim dîsa jî ew motiveke gerîla ku jin biçe şer bike û wek mêr şer bike ew jî ez vêke girêdayî kevneşopiya Kurdan dikim nek pevajoyên modern tene ew biçekî jin ev rê dîtine ji ber ku statûya xwe jî xwe bilind bikin ku bibin şervan û ew pir tişteke li gor çanda Kurdî ez difikirim pir yanî tefam kirin yanî eger em folklora Kurdî dixwînin
نورمال چندا کردی آرکایک به قبول نکه بگوره چندا کردی آرکایک يعني از بإيروني للنرم نكره قبول بكر كو جنك راجع سلاحة وهذا تبذلا ما بمينه يعني جبوش مثلا سلوي جنا جريلا بحثا ناموساوي وبحثا خرابياوي لكن لقوا جنا كدن مثلا بتشنزلا مرة بهوال قوا مكتب الخوينات فلان بوارد مالك كده بمينه نابي كاره در كده اوكي لا هجي راجع از فاضل بحثا يمكن جبوش جريلا دور ده بيروزه لجنا نواجبه كي نبيروزه گریلاشی از دفکرم مشربانه که مدرن گردایی یک او پیروزه هجی دفکرم شی برکو جسوره یعنی او کس هزاوه همو کو رابوی چوی شر دگل دجمنان دکه و جبر و یکجی راز دگرن یک سر راز دگرن شی برکو او هی یعنی او خواه شر چجن جمره و گلک جراجی او گاتن هاته گاتن ده به کنتکست ده لا بكمان أو موتيفك ما بونا دكالمران أو تشتكى بابتك جداية وفراجي جداهي هي لا أو شي قالك قريلا جي أو يعني دباجنكو أو جي ناموساخوة دبارزن أو باكيجية ولا جوان راجي جرينجا يعني أو نشكاندية جبركو أو لازم أجيبون نمونية ديمانا بورتريا شروانة كلازمة كو همر هم جن يعني أو دبانشي عندها تشيدك بشكل واتيات يعني تنمونية زنبيل فلوش ده زنبيل فلوش تو بداره جبركو تو بداره ريا أفضلية باراستيه دفراد مروف نكره بشكل قليل لاجي وقت تو بدار بحسبين جبرك كبير لكن رولا جنيت تمسر جنسيتها وتداين شو قاس تكيلاوي بزلا مرحله اللي كسك نافكركو قليل لاجن لتشتكي وها بفكره جبرك او يعني جواكي وها قبول كريكو قليل لاجن افتش درباس كريه يعني وقت تو بداريك وقت فيرتويك الكيلكاوي دانيه او باراستيه بي تو سيرفيتش دبي لا اسكابول دكم لا وك أرمان جاخوجي لا لا جبوان جنانشي أو أو بتشكي بابتك تبلي هبش بركو أوجي مران دريفن لو ماجي ناخوازن دفان تشياندا قالك جنجي وك كوم تنجن تداهنه نك اوكي او دكارن بخبرة دكامبكا دبيمينن جدان لا لو ماشي چوينا چيانجي نايف معنى كو جبو evine او نكو رواندنا جنا يا بركو چونا چيانجي بكو خو بپارزن نها او لورن جبركو ولاتا خو دپارزن أو جبر ويكجي أو جسارة وانجي جبو ويكية نك يعني أو كو باراستنا ولاتا لما أوجي بالتمامي أو دمانا كدقوهر لا هاجي دبجم أو قريداي هاجي قريداي چاندا كردية جبركو قرداي جسارة جنانة وقابكو جن جسورة أو وكو دبا وك شر يعني وك مر بشكي ولما ستاتو يوا أوجي دكارة ولا تخوى ببارزة أمجي دكارن أوجي تشتكى تايبتكو أمجي هزا ما أوكس هيكو ولا تخوى ببارزن لحروها قالك جرا أو شي تشوينا تشيان جبو أو شي جورا رابينا جي بروبلمن دنافا مالباتا ديكو دخوازن و بزوجين بيكي أو نخوازن رجاك كم جبا أو جهة نورمال لما يعني أو برسيارك كومبلكس أمنا كارن
gelek rengate da hene û her nimuneyeke û her çîroka her jine dikare cuda belewir biçekî la ez wek dîmena gerîlayên bi çanda Kurdî gire didim biçekî û rola cesaret. سپاس جوانا و مامۆستێتان گەزار دەبێژێت تێنە نیم دەرقە فکرێکاتی بێ هەلبەزوانە توزانەی هەلبەزوان جیدەن نەبێژی یاش نەنویسی پەیوان وەندا دەبێت کەرەم کە مامۆستێ أنا سباس تزن أساسا دخل أساس تاني دقوت نبجم يجي وقتاكو من بحثا جوهرتنا جواكي كرش برتاكو بجوهرتن كر وقتاكو إسلام هاتا هريمي جوهرتنين جواكي تشيبون جبر ويك داليه جوهرتني ده من نقص تهستوي إسلامي يعني غير إسلامي من أفايك تخازم أسباب جميع ياد دوا مسألة انتربريتاسيونا وبحثا زنبيل فروشكر از دوی چارچوبه دا از خاتونی یک وککو عادت و عرف و تیتالین خوا شکاندن و هاد جميرة قوت جبال حتى جواكانها أوروبي دا شش حفت صالة والله في 6 صالة يصل أوروبا من يعني بهتر زلام دبيجي ليوي شوية قوتي اشتحزدكم يعني أوجي جسارتك جسارتك دبێت بچێکی جواتا خۆ بگوارێنی مامۆستا يعني أنا بهالحال يعني من جالك السنة سيامن دو خجي نفيسان أز يعني من ولو وكو شوية كو انتربريتاسيون ولا يقول هذا من قلت كي نابجي كو خجي يارا كوي هبو جبوية كي سيامن تشيان دا سوي كفري وباس كوفيلي خستو كشت إيدي خجي هفالي خوكر ياري خودكر يعني مسألة يارجي دو كردادة دنف كردادة كبها ما مستخجي كشتي زاني ويكوشي يكاري ولو انتربريتاسيون كيف تشوي خو كشتيش بوي بلا خجي فك بهالحال يعني يكاري قالك انتربريتاسيون ما دام درجه انتربريتاسيون فكريه يك دكاري قالك شويه جي دخل او برسيكو تاغوتي او جي شويه كجوان برساكو يك ولو شروفت كي جاري كي ديفاجي يعني هل موتيفا كي يك دكاري برنجا كي كليتا كي جرا ببيني ودرجها كي بخي يعني بس ثانيه سباس ساعات خوش يعني او پر موتيفا كتايبت راستا تدبشي او جنمونه كجسارت جنا لا از باورتكم كو إيرا أم بيكد وسادة خوينن وبرا قالوا أو جسارتا أنجي وكابريزا جنا ميرا نا أمينم جبركو أو جسارت جي قرداي تشتن جدابو بچكي لا بكمان جبو إيرو برنموني كتايبته وهجاية راسته قالك سباس جوانا ازي بحنكك خلاص بكم برا هذا غلط فهم لكن روجك كان جواتك السياسي دارون شتوبون هناك بانه ما بنابر كتن اوروبا توزاني برانيا جواكا ما بروفيلا وانوهاي ين اوروبا كو كم كست نابونده ياجي ازنا يعني نحقي الحميانك مريجيه كم يفوند نابونده جا ولات باريس جي ايديولوژيك جي بتفكر كردي باش غريداي نمديه كي روجك يقول سلامك ناف سربو ويا وغوز روجك سرو ببينم ازي جير بيجم يا ابو حيران هر تشتي تسترجع واز ترسرالي ازاديه جنيت تشبش كرخص جو اعتبوي تجواتا ما خراكش بكل حسابي ندهات اجا جواتي اللي نريكو نكار بير مناقشه جوات شخور كنيه يعني قال فيرا تشبي بيجن جبركو تلزاني اجا من دولت من رابو من تشتغل جواتي راكوت مقول اريم شخورة دكانن جبركو ام بحالي خود دكانن لي اف حوالي ما يكو في برسيش خود كجي نشانه ويدي دستي ماكو جواتي دست بكريه برسانج خودك يعني اف قالك مهمه دواري جنيدا كجني وكا الا وكا ناف لبينا نبينا كجني تاني بجنسيتاوي و داخوازاوي يا ميران ان نداخوازاوي يا ميران فننرخينا جني بيشي وكا رولك جواكي وكا تاككسك جواكي وابوري وفكري بنرخينا جواكا متى برسيدس بيكر جامعه كي دغوت د 5000 سالان ده لما هات فيركرنكو جن بندسته وقرق ام سرسري ويبن قلت يعني هون خوازنا بدروجه ده بقى نهسان 5000 سالان ام مهافر بو جبوك او تيجي اجتنامه ياسر ازاديه جني بيكو هرتن
الجورا من فكر جي باشا برت جي باشا اللي هي وقت جيرا هي كو مروف بكره ببيجا او هي قافن هاتنا ابيت نوها الجوري من او اماده كاريا فكري هاتكرن جوانا جبرويز اف بابتن كو كسم مينات السرفان دخبتن براستي وان جومان داتن جبرو مخص وي ريفلكسيوني خلاص بكم ازم سيرفي وهم جيجبو بيفا داوين ازي اخفتني بتبتا تسات بيجي مالاتابا مروف دكارت بر مناقشه جي داخل قال لك برسو جومان على السردينه داك مناقشه كورتير ببا سباس ومالاتابا كرمت gelek spas, ez ji pirkê xweşim ku îro karîbûn li ser vê meseleyê vira baxbin û ez bihêvîme ku di pêşê roj firsatin wisa jî çêbin ber ku em dikarin jî bi saya teksteke analîzek bi hev re çekin ji ber ku ew ji min re pir balkêş e wek min got ew parvekirina perspektîfên wangên cuda cuda pir muhîm e û ez jî difikirim ku ew gelek cara em van wek te got wek bin tesîra tevgera feminîzme wek jin bin kontrola me re ez her wiha difikirim ku ew jî wek daxwaza parastina tirs jî te da heyî bila tişt nakeve serkeça min mesela wek bavê min jî wisa digot û ez gava ku ciwan bûm ez pir tûre bûm ku ew pîr e çima tişteke wisa ji min re ez dikarim xwe biparêzim niparêzim ji çi be yani ve çi bibdi bavê min ji bo bavê min nifşeke ji ber ku wek bapîrê min bû pir ji bo wî ew meseleke hesas bû pir tirsiya ku gava ku ez bi serê xwe vedigerim malê ew çi be yanî ez diva em bêyeke ne tene wek daxwaza kontrola ser jinan bibînin her wiha wek tirs e wek ku telaşek e ku bila yanî tişteke baş e ku an jî ku ew jî giredayî mesela şerefa me ran bû ku jin li malê rehet bimînin ne ku neçin kar ji ber ku em naxwazin ku biçin kar li gelek care ku rehet bimînin li malê ji ber ku em pere û mal û mulk ji wan re bînin loma min jî dîtiye ku ew çûyîna kar ew meseleyeke tevlî hebe ji ber ku ne tene ew e ku ew biçin derve û me ra bibînin na her wiha ku ew şerefa me ya me ran bû ku em mal û mulk bînin yanî temaneyê ku em nikarin bêyeke bikin an jî ya ku em tînin herabe loma ew jî serkaniya problemeke loma dive em van însanin loma ez biçîkî carna jî rexne feminîstan dikim yên pir xurt ku dive em jî yên ku rexne dikin biçîkî jî wek însan bibînin ne tene wek ejderhayeke ku dixwaze hemû jinan xwe bi kontrola xwe bimînin biçîkî ew neokas hesan loma ez jî bihêviye me ji ber ku gelek tiştên balkêş dibînim û dixwînim temaşe dikim û bi ya min ew menakeşe li ser vê babetê ku min îro behsa wê kir di nava çanda kurdî pir menakeşeke dewlemend e û balkêş e û min û sedî sed civaka min ya vira ya Ewropî dikare mesela ji bandû fîlman gelek tiştin taybet ji bo xwe jî fam bike loma ew ne tene ev e ku ew tene ev babet di nava civakeke arkaîkiyê Kurdan ne ev e tene ez dixwazim bila ne tene babeta
دوزا كردي هم هفجار گفتگو لسر و بکن جبرکو دفع او دوزا كردي دولة من تربه بقل ببروبلمن جواكيجي تجيبه و قافجي دوزا كردان وقت بابتك بالكش تربه گلک سپاس جوارا gelek spas Joana dîsa malata avaş bo vê nîqaşa xweş ku mirov dikare gelekî yê dewam bike ez bawer qadê din de jî refleksiyonê mirov dikarin kurttir bibin û mirov wê xurt bike hevalên hêja ez spasiya we hemûya dikim ji bo beşdariya we sibê dersameya mamoste Michael Chait heye ji bîr nekin Joana dîsa spas û malata ava kêfxweş û serbilind im ku tu tev civata me dibî û dibê yek ji mamosteyên zangeha Kurdiya online ku ji bo me rastî cihê rûmet û şerefê we ku te bixwe got cihê rûmet heye gelek gelek spas xatirê we şeva we mîne xweş شب باش